21 तारिखनि सालो दाखुक बिश्वजित देबबर्मा बुथारजाक मानोतै दिनै चिनि तिबा सातो भारत खा खामलायजाक खा दुलायजाक मकलनि मुक्ति खालायलायजाक आ गुबुनो नासिगि नायदि दाखुकजों जों बिसिबाव खरकसा एखे खरकसा अबा हायके माबां बुथारजाखै दङ चिनि तिबा सातो सालजा एंके जों कमरसे थांबाय नायके चिनि दंथाय जागासे आदि दाखु बखु जों हायके दंया कारै जों तिबा सातोफा जों थांजानि लामा याफिरि सालाय जुगानो थांजानि लामा हिंनाय जुगानो अल्नो नासि अबा हायकेनो दिनै 25 नभेम्बर o salo दाखु बिश्वजित देबबर्मा बुथारजाक मानोतै बुथारनाय रसाबो मानोरम नासिनांनाय हाय हिनै हासथाय गोनाङै हांखौ खालामनाय दिनै 12 घन्टा रमै चिनि हासथायनो खलबुतनि जाखा बायदि दाबो किसा मांफिलिनायानो लेम्बो सरानि बाजार न खावके गारि लामा मालखुं लामा कासुतन लामानि बियो रिपोर्ट डेली एंटरटेनमेंट न्यूज चैनल दिनै जों फुंनि 6टा to 6:30 जरा सारा त्रिपुरा राज्यो जों बन खाके ताहु जरा जों नुखा और जों सारा त्रिपुरा राज्यो नसिनि बेबाग जागनो जनरल एरिया खबै जों दिनै रूट ब्लॉक खाके पिकेटिंग खाके प्लस दिनै जों और नुखा और जनरल एरिया जों लेमुसरा नुखा और जटनि न दुगान बड जों नुखा हानि बागनि जों त्रिपुरा हास्टनि सिनि जट बरनो कन्यामु संगो लेट बिश्वजित देबबर्मानि जास्टिस जों नायो बिनि जास्टिस मान्यासा जों सभा सलिनाय तिनि सिनि फार्स्ट ट्रायल टीपीएफ नि ngै जों बरनो तिनि जरारनाय 24 आवरनि बिसिङो पुलिस बिश्वजित देबबर्मा जाता बनो बथानाय बिनि संगठन बिनि नागरिक सुरक्षा मंच तै मिजो कन्वेंशन जॉइंट मुभमेंट कमिटी बरनि जाता लीडर नबो वायलेंस खामिनि बागै बरनो मासबनाय तै ओ जे आसामिरनो फासि मारनाय आमसिनि डिमान्ड दा गासे तंसिनि तिनि जों नुखा सारा त्रिपुरा राज्योनो जों जटनो जों बन मानिलाय दङो बसखांनि थिनांगो तिनिनि ताहने बनो तिनि जे जों अब फार्स्ट ट्रायल सेकेंड टाइम जों जदि बर' रमेखे जों सेकेंड स्टेपनि बागै जों एनाउन्स खालायफिजानाय हानि बागैनो सिनि त्रिपुरानि जटसिनि ताकते बुकुसना आं कयनो मुसङो तिनि बिश्वजित लेट बिश्वजित देबबर्मानि तिनि बिनि नाम्बार खोना साबनि नाम्बार कलायनो सनि साबनि नाम्बार कलायनो हानि बागैनो अ नाम्बार कलाया आंनानि बागै जों सिनि त्रिपुरा सरक स्ट्रं लिखायो जों टीपीएफ बाय बाक्सा लगिरिवै तिनिनि बन जटनो पालायन होननाय जों आसा खायो तानि बागै इंका अब टीपीएफ नि सिमिया तिनिनि प्रब्लेम जट बुकुंबारा त्रिपुरा सा 12 लखनि से प्रब्लेम इंका अ प्रब्लेम न सल्व खानि जों जट टीपीएफ बाय बाक्सा या बाक्सा खा बाक्सा खाय जों मुभमेंट मा खालायनाय सभा मा खालायनाय तै फासि जों अर्डार मा सानाय हानि बागैनो जों तिनिनि सिमि जों नगा आसु टंलिया तिनिनि सिमि जों तै रेस्ट खालालिया कन्टिन्युअसलि त्रिपुरा हाव एनआरसी ऐसा पर्यन्त बसिनि कन्टिन्युअसलि मुभमेंट चलिनाय ते सीएनो स्टप खायै त्रिपुरा हाव दाटे दाटे एनआरसी लागु होननानै बागै सिनि डिमान्ड टंनाय जतटुकु पत्र पर्यन्त त्रिपुरा हाव एनआरसी लागु खालाय जायगा अंकाय भविष्यत सिनि तैबो बिरमान बिखाता जों मानाय नुगु दङो त्रिपुरा हाव बांलादेश नि फायै इलिगेल बेआइनि बाबे हा पायै और जोंनो दखल खायतमुनि तिनि मिजु नागरिक सुरक्षा मंच बर तिनि बांलादेश नि फायै अ जागाव जोंनो तिनि साटकनानै बरक सेंखा थिनांगो ताबुंनै हानि बागैनो जों नांगो त्रिपुरा हाव एनआरसी दाटे दाटे लागु खायनो बागैबो सिनि तिनिनि डिमान्ड तै प्लास सिनि लेट बिश्वजित देबबर्मानि जास्टिस इमिडिएटलि रियाखाय जों टेबो कटर सभा नखरनि बागै तियार आंलांजा गान काहे समयके अदिन जे दिनै 25 तारिख नभेम्बर जों दिनै टीपीएफ बाय दागुजाक सेंथों कारफिउ सेंथुमा कारफिउ होननाय काजे जों दिनै रेलवे प्रटेस्ट खाजाक अमु प्रटेस्ट खालामनायखाय बुस्थां लाखिजाक 21 तारिख नभेम्बर जे बियानि बरक सिनि बरकनो बिसि बरकनो जे अफ डिउटिओ जे नगो फाइदंफोरो बन लामा कासो जे बय बुथामाने माने वार्ड टकनि से जायावै जे बय बुथामाने आमो हाके जे बय बुथामाने नाम जों प्रोटेस्ट गैदारिं खायै जों बन कन्डेम खायै जों दिनै 12 घन्टा बन दागो गय जों दिनै समनि वाराव जों पिकेटिं आसु जाखा
o jaga kok phayo tini je jaga nagorik sosha moncho tai miju convention borok je bro settlement no bro je condemn khai je aro protest khai je 5 din je bonda ko borok a jaga sin borok je nimmo bage je hota khaito mani borok je aro bro ri no je resettlement na ni je condemn khaito mani amo bongni bage tam khati tong aro bongni bage tam ko tam beba tong aro kisang bonus nam to tamongkai je jaga aro Indian government bai Mizoram ta state government ti bage chuti khaiye je bro resettlement jaka aro je approach ke bose amon ke bose ne kire ko tini music conference bai je nagorik sosha moncho borok tamani bage aro tini borok te content khane nangka a jaga resettlement na hama jaga aro bong bage tamani bage problem khai bor aro content khane nangka je jaga ram jaga amro ki music conference ha na ki nagorik sosha moncho ha na bong ni kono अधिकार tango je jaga article 6 ni mutabek aro music convention bai je nagorik sosha moncho ni je aro je illegal je foreigner rok borok India ni je constitution je mutabek article number 6 mutabek bor aro India ni khani bosa singmai khongkai bor a jaga bahai gai sini bururi no bor aro sini khani bosa yani bor je town bagar condemn khane naka a jaga boni kono अधिकार kirei am bagi sing totally sing bono footage khai condemn khai sing tini ro je adino sini bisojit devo mano je duty paye first service bo duty khai je nogothang gongpro of duty wo je aro illegal intruders je illegal foreigners je bono kasu je nimom babe je hota khaimani je bono wak tok butu je amon se tebo saya je bui khamani amon sing bele ke sing bono bil thiman khadu kana se tinoro protest le bikup misil te bikup sobo khai se tinoro picketing asuja khalim sa somni wo amagai ang amon konyai je jaga sini India hawa tonggoi sing tiba hawa tonggoi sini indigenous borok tabuksa jora sini odikana sing tabu mayako sini odikana sing tabu sini rights sing tabu wibe sejak tongo je jaga sini hawa sini sasan prosasan sing maya o jaga je illegal foreigner je illegal je intruders je sasan prosasan khai bai tabuksa jora bongni borok je sini borno je bui tong buthak tomane amoi tabu jora sing action khamane ko amon bagai o action mana bagi se poinai India government ni home minister Amit Shah tai sini pradhan mantri Modi ji tai sini state government je tabuk je sarkar tong tanai bongnang konyai dakti kai je sini music convention tai nagorik sosha moncho je sini bisojit development je bui buthamane nirmome hota khamane bongnang dakti kai romoi chopna bagai tai amono romoi choma bising dai jong bono nanyai justice ruoi borong no jotono phasi order kana bagai ang koyu ngate kam ro